Kabalen, mantun kayong pasyala nung no karin malyari kayo muna mang manikwang impormasyon dikil king kultura at kasaysayan? Keni king syudad ning San Fernando, Pampanga, may buklat ya ing meto nga exhibit king Santungan ning Kulturang Kapampangan ang magpalto karang heritage structures. Mupin, mga latilang version deti o detang awsan tamong diorama. Panimunan ne iti ning lokal a kapanibalan na ning San Fernando, kambe ing Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI. Meganap ing ribbon cutting ceremony ngening Webis, May 23. Kaugnene iti ing pamagmasusi keng National Heritage Month ami katemang championing heritage capacity building to transform communities. Kayabe karang obrado rang miyembro na ning United Architects of the Philippines, Gulis Kapampangan, Sinukuan, Ampong Pampanga San Fernando chapters ing Metropolitan Cathedral of San Fernando, Lazatin House, Kuyugan House, Kunsunji House, at San Fernando Train Station. Agpang kang engineer fair kay Lau, ing pamuntok na ning FLKI, maragul abagay ini para kang preserbasyon na ning cultural heritage ning syudad. Maragul yang kay ni bus keng heritage preservation, no, ning San Fernando ing Foundation for Lingap Kapampangan ng kayabe ko ken matula kami na mika makanyang project in local government ng Mayor Vilma Kaluwag together with our department head Ching, no, Pangilinan, together with the different organizations in our city na mika makanyang lang dake, no, to promote our heritage. Siglungan na neman ining City Mayor Vilma Kaluwag. Oo, kasi importante, yabakan tayo makakalinguan itang napon. Nasa na namang kay Lau ang magbala-balawos ing pamisan metong darang pampubliko at pribadong sektor para king preserbasyon na ning kasalaysayan. Sana ini lalong dagol yung pamig pag-collaborate saup-saup kareng not only the architects but other heritage I would say inclined people na baka nita talagang magamit ng gusto yung Santungan ng Kulturang Kapampangan. Samantala, mamuklat ya i-exhibit para kareng hanggang bisang manakit at mabiyasa kareng heritage structure skills model. Kaya ben ang Liana Kanilaw, ako yung kaya kayong talasuyo, Dani Kagino, ating pusong makabalen.